turabashimiye mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu. Nanone tugarutse ku makuru ari imbere, amakuru ari ku rugamba. Ese bimeze bite? Niki ikijya mbere? Amakuru mashya rero nuko uwitwa Thomas Lubanga nawe yashinze umutwe ugamije guhirika Felix Tshisekedi Tshilombo, uyu mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utameranye neza n'abaturage magingo aya ngaya. Hongeye kuboneka umutwe rwose wiyunga kuri AFC M23. Rero uyu Thomas Lubanga Dilo wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC yashinze umutwe w'inyeshyamba mushya ugamije gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe yise La Convention pour la Révolution Populaire CRP, ukaba ufite icyicaro mu ntara ya Ituri. Uyu mutwe kandi mu itangazo wasohoye kwa mbere tariki 24 Werurwe uyu mwaka wavuze ko wumva uhangayikishijwe cyane no kuba ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwarananiwe mu buryo bukomeye kurinda ubusugire bw'iki gihugu, by'umwihariko kurinda abaturage n'ibyabo. Uyu mutwe kandi by'umwihariko wagaragaje ko urajwe ishinga no kuba mu myaka 8 ishize abanyekongo bo mu ntara ya Ituri baragiye bibasirwa n'ubwicanyi, gufatwa ku ngufu ndetse n'ibindi byaha byibasira inyokomuntu, ku buryo ababarirwa mu bihumbi bagiye bahungira mu gihugu cya Uganda. CRP yunzemo ko igamije kuba urwego rugamije kuzana umwuka w'impinduka ziha icyizere abaturage bose ba Kongo bumva bakwiye kurwanya imiyoborere mibi ya politike y'igihugu irangwa no kunyereza umutungo w'igihugu, ruswa, kwiba imitungo y'abaturage, abayobozi badashoboye kwikunda, itonesha ndetse n'icyene wabo. Iki cyene wabo kikaba kigarutsemo aho Felix Antoine Tshisekedi guverinoma presidence amaze kuyuzuzamo akaryango kiwe guhera ku mugore ndetse umujyanama wiwe mukuru akaba ari umwana wiwe w'umukobwa byaramunda. Twabibutsa kandi ko iyi cyaka cyangwa uyu mutwe wa Thomas Lubanga Diallo uje usanga indi mitwe irenga 200 muri iki gihugu cya Kongo, aho twavuga izwi nka Mai Mai, Nyatura ndetse na FDLR ibafasha. Ariko iyo FDLR ntitwayigarukaho kuko yo irwana ku ruhande rwa leta, ahubwo twavuga izikubiye mu mutwe wa AFC M23. Ndetse yavuze kandi ko mu myaka 4 ishize leta ya RDC ishyizeho ibihe bidasanzwe mu ntara ya Ituri, umutekano muke utezwa n'imitwe yitwaje intwaro wiyongereye muri iyi ntara. Uyu mutwe kandi mu itangazo ryawo wasabye abanyekongo guhuza nawo imbaraga bagafatanya urugamba watangije rugamije gushaka ubuyobozi bwita ku baturage babo. CRP ya Lubanga Diallo yiyongereye kuri M23 nayo imaze imyaka 3 mu ntambara n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma yo kubushinja kwibasira abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda ndetse bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ese Tshisekedi Felix Tshilombo, iyi mitwe y'inyeshyamba ikomeje gututumba muri iki gihugu cya Kongo, akitabaza abacancuro ndetse na munywanyi we Sebarundi Neva mu kurwanya iyi mitwe, arabona azabishobora, arabona azabivamo muri rusange. Dutegereze turebe kizaba
tuzajya tukibagezaho gatanu kuri gatanu, kandi tubashimira cyane mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'Abasirimu. Amakuru yo nakagaruka. Ciao.